Jambo wanamemba wote wa UNPRM Grand Kivu, ni porte-parole wa wazalendo Axe Sud-Sud. Papa Mwami Jeje anawasalimia na anawatakia asubuhi njema mahali pote mnapopatikana. Asubuhi ya leo tutapenda kuanza kuchunguza kwa makini sana problemu ya kifo ya Kagame, awe anakufa awe eko mzima. Sisi hatuwezi kuacha msimamo wetu ama kuacha lengo yetu tubaki ma distraction, paske tuko tunaangalia ili maneno kwetu tunaipokea sous reserve, juu tunayua kifo kiko munjia mingi. Kwa mtazamo wa wazalendo, kifo kiko munjia mingi. Hata kama Kagame akikufa mumwili haiwezi kuongeza kitu, tukome haiwezi kupunguza kitu ku lengo ya wazalendo. Donc ni jambo ya kwanza, paske tunajua kama Kagame akikufa kuna rezo yake ya bale ba Kagame banaendelea kupanga njama na msimamo wa bale benye banatatiza mashariki ya Kongo en connivence na bengine benye beko Kinshasa. Kagame akikufa manake Kanambe Kazemberere kupale ataendelesha msimamo wake, bananga bote beko pale bataendelesha msimamo wabo, bale bote ba Bertrand Bisimwa, bale bote benye munabajua ba Willy Ngoma. Tunayua kama mayai ya Kagame yote ile alitakaka durant 30 ans, tangu siku balimuwaka Habyarimana, njo mwanzo wa fujo ya Kongo, na plan ya Kongo ilianzaka kuwa exekite kwa kutafuta kudestabilize na kuua mamilioni yote ya watu. Donc mzalendo anapasha kufungula macho aangalie sana iki kitu kisituweki mu distraction. Vita inaisha, hakuna nchi hata moja duniani yenyewe inaishi kwa mikataba. Kama kuko mikataba ilifanyika Washington, inafanyika kule, wale wote ni watu wa kuangalia na jicho moja na lingine unafunga. Ndio msimamo wetu sisi wazalendo, sababu unaona wazalendo wengi wanahangaika sana. Hii ndio mwanzo wa mapambano. Hii tunasema hapa ndio mwanzo wa mapambano. Kama kuna mtu mwenye anawazia kama salama inakuja, Wafransa walisema qui veut la paix prépare la guerre. Alors, ili masemi ni kwetu sisi wazalendo, sababu tunajua kama huku kungambo yetu ya wazalendo kulisha kwa wazalendo fake, wenyewe kwa wanajitayarisha na wenyewe wanaanja kusema hii siku mbili, na tunajua kama ni watu wenyewe walishiriki na Kagame, weko mulengo ya Kagame na weko na mipango yao ya ndani yenyewe iko ya kudestabilize na kuachanisha hii nchi wanaita kwa lugha ya kimombo balkanization. Ndio maana ili msimamo na ili maneno ya kusema ndani ya magrupe njoo hivi, hapana. Ili mambo isitutishe na isiwatishe na isiwabebe muda sana, juu tunajua kama Kagame anaweza kutumia mbinu ili tunaita njama. Banafanya ile maskarade abu ile koki vide yenyewe walifanya kule Alemanya, banamfungisha kinywa na banamwambia ikala tafuta pays ya exil, sababu entre les deux la mort ou la vie, ulituservir na si hatutakusakrifie. Mpaka saa hii politiki iko ya juu sana. Tunawaambia kusema kama politiki iko ya juu sana. Kufa yake haiwezi kubadilisha jua kwenye inatokeaka isitoke tena. Tukome haitakataza jua kwenye inaendaka zama isizame tena. Donc isituprokipe na nyibo wote bekwenda nafanya makopie kole kutuletema habari ya kutusumbua. Inatosha. Afe sawa, asipokufa sawa. Mimi msimamo wa mzalendo ni pale pale. Ni pale pale, point de suspension. Nakuja. Deuxièmement, tunajua kama nchi yetu iko na complot, iko mkomplot ya communauté internationale. Njo bali benye mko nashikia ba maoni, ba nani,
kuma Washington kwenye manchi ya madola kubwa bale wenye kufanya hii matatizo yote ya bifo ya wakongomani zaidi ya 10,000 ya watu wenyewe walishakapotea milioni. Inafaa tujue kama ni wale wale wenye kutupiga vita na njoo wale wale wenye kututongoza twende kubili bimakartasi kusaini bimakartasi benye habina msimamo wowote. Watu mkuzania watapata amani msiku mbili, mnasaini leo, kesho wanaenda kujifunza ingine plan. Kama batazimisha leo M23, tunayua kuku na kuya ingine chama yenye itakuya kule nyuma ya M23. Vivi gisi mliona ba CNDP balikuwa ilikuwa Lora Kunda inatoka inakuya kuba. Donc mujikaze sana kukomprendre mambo ya inchi. Amani haiwezi kutoka ku inchi ya nje. Amani ya Kongo haitatoka ku inchi ya nje. Nilisha kubambia qui veut la paix prépare la guerre. Sisi inchi haikutengenezewaka na Amerika. Hakutumbiaka. Etazini hakutumbiaka hii inchi. Kama aliumba basi akuya ikunja kwa sa vile karatasi haiti kumfuko aibebe aipeleke kule. Kwake akaikali naye kule. Sisi tutaenda tasi kumo kule Washington ama kule Etazini kwenda kufika tuempoze kule kwabu. Mzalendo inafaa uone mbali. Hii wakati haiku wakati tena wa batu kwenda naangalia maneno yenye haina faida. Utajikuta huku na amani, ni wakati unalala mnyumba yako kimya, unajua sema nje hakuna silaha yenye itakuja kunihatarisha, mpore hakuna silaha yenye itakuja kunihatarisha, na hakuna batu benye kuingia kimagendo mwinchi. Leo tunaona hapa bashinwa bwaba banakia kutuchomokea hapa Kamituga. Inchi yenye kuvita lakini hapo beko banakuye. Chinua moya akikufa hapa mutaona inchi yote nalalamika. Mekongole moya akikufa hakuna mwenye kulalamika mwinchi. Paka wakati gani mtajiuliza hii maneno? Isa huko si tuko muvita, tuko tunapikana. Bashinwa beko napigania kuya huko. Ba Amerika beko napigania kuya huko. Beko nakuya na masila na mabunduki hapo. Banduku. Tulizane bien. Njoo ile ba Fransa barisema kudeshabiller Saint-Pierre, kuhabiller Saint-Paul. Uli mtu moya mwenye kutuletea vita, njoo uli mtu moya mwenye kunakimbilia na huku tunakuwa tunaona. Japokuwa tunajua kama hii oro yote yenye kuziwa hapa Kamituga. Tuko na makontware, bebatu beko banakuya franga ziko zinaingia. Vita iko huku Mwenga, mebatu beko banaingia kwa kufikizia kuchimba oro. Na ili oro yote direction yake ni kwenda Rwanda. Na kuli njoo kwenye manchi, banduku, iki kitu mko mnakifikiri modele gani? Tuendelee tu kubakia wapumbafu na wajinga wa kufunga macho. Attention. Tunapasha tuambiani kweli na tuangaliani bien mu macho. Tuambiani kweli na tuangaliani bien mu macho. Inchi yote yenye iko apele kujiheshimu, inaweza kusema kumbi kenye kutuletea kwa vita ni kitu gani oro, aseme stope kwanza kule. Benyina lazima oro bakui batusaidie vita, batupatie vifaa vya vita, tutoshe adui inji, njoo tujue sasa kuangalia gisi tutachimba ile oro na tuende mfaida ya kutengeneza mazingira yetu, manjia, mabalabala, na tuangalie masomo, mahopitali, maofisi ijenge. Tunakuwa nasikia maordre iko inatoka kule, fulana anatia ordre sababu mubaachi bende kule. Eske tuku batu na akili? Na tutaendelea kufunguka macho mpaka wakati gani? Hii question ya bashinwa inabakia point d'interrogation. Tunapenda benye kutusikia ndani ya group. Mtuambi makonte randi mulipatana nabo namuna gani kule, sababu hatukujua benye bilipita kule Mwenga, Kirungutu, kuli Bwaungu, hatujue kuku bitu gani. Tunaona delegation ya bashinwa inaingia hapa. Na kuku bamobe kuku. Hatukujua kuku habari gani.
tunahitaji benye balikutanika mwili mikutano batuambie juu tunapasha kuongea bitu vyote waziwazi. Hatupashi kuwa prise en otage na bitu benye hatujui, sababu tunaisha uliziwa sana na tunapewa marekomandasyon tubaulizi benye beko kule. Haya, tunapenda tujue kule kwa Foka Mike, mmoja atupatie ripoti kwa mzee Nyakiliba, mmoja atupatie ripoti kwa president Sengi, mmoja atupatishie ripoti. Nyinyi njo buku kule kwa RN numero 2 tujue ile maneno. Asante.